Sanibonani bazalwane, kuyintokozo enkulu ukuba nani namhlanje kule nkonzo. Siyathemba ukuthi izoba isibusiso ngendlela emangalisayo. Asingene endumisweni. Amen. Ikhona indawo emthimbeni omkhulu ebukhosini bukaNkulunkulu.
He says, come with them, Zimbabwe Zinja. Ati honi nenkathelene nensindwa. Zanini kimi ngizakuniphuza. Ukhathalena nekhona. Yana ngena. Yana. Yana nawe ngena. Wathola kangaka khona. Ngena nawe ngena ngena. Ngena nawe ngena. Zuwitholela. Just one more time. Ngena nawe isekhona. Yebolina manzi, yebolina manzi, yebolina manzi kama, yebolina manzi, yebolina manzi. Yebolina kikama, yebolina lina mata, yebolina kama liga Yesu, kikama, yebolina there is power in the name of Jesus. Nobody but
Come and teach us. Come Say from the last time. Say yeah, morning, come on. There is power in the name of Jesus. Oh God. Sanibonani, sinesonto elimangalisayo phambi kwethu namhlanje. Nakhu odinga ukukwazi. Sanibonani bazalwane, ngiyathemba ukuthi sonke siyazi ukuthi sathatha isinqumo njengobuholi ukuthi singaqale sivule izindlu zokukhonzela for ukuhlanganyela ngamasonto. Siyathemba lokho kuzokwenzeka maduzane, kodwa okwamanje asikakavuli ukuthi sihlanganyele ngamasonto. Kodwa ama-ofisi asevuliwe. Uma udinga umkhuleko noma udinga i-counseling, sicela usithinte kule number ethi 071 630 4488 071 630 4488 ukuze sikwenzele i-appointment ye-counseling. Ungathumela uWhatsApp noma uthumele i-message and sizobuyela kuwena sikwenzele i-appointment. Siyathanda ukuthi abazalwane sibasupporte ngayo yonke indlela esingakwazi basupporta ngayo kulesi sikhathi. Siyakhuleka zonke izinsuku ngo-6 ntambama ku-Facebook na ku-Instagram live. Asihlangane ngolesithathu ntambama ngo-6 for our midweek meetup ku-Facebook na ku-Instagram live. Uma unombuzo noma udinga umkhuleko, cela usifonele, usi-SMS noma uthumele i-WhatsApp kule number ethi 071 630 4488. Ngiyaphinda futhi 071 630 4488. Imnikelo nezishumi singayifaka kwi-account yebandla. Account yebandla izovela escreenini kulabo ababukele, kodwa futhi nayi sizoyisho. Ibank lethu uAbsa, i-account number ithi 4057509964 u4057509964. siyisho okugcina u4057509964. Kanti futhi uma kukuthi unozepha
i-code yazepha izovela kwi-screen kanti iyatholakala futhi noma ingasiphi isikhathi einkundleni zokuxhumana uya kwi-page lethu lika Facebook His Church New Germany uzoyithola i-QR code kazepha ukuze uzokwazi ukuthi unikele ngozepha. Inkosi nibusise bazalwane nisaletha ishumi nemnikelo endlini kaNkulunkulu. Amen. Happy Father's Day kubo wonke obaba abasijoyinile, siyanthanda futhi siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani. Nangumyalezo osuka kubantwana benu namhlanje. My dad taught me to work hard and be nice. Another chance, another walk, another dance with him. I pray. To the left. Take it like that, y'all. One out this time. Right foot, let's stop. Left foot, let's stop. Cha-cha, real soon. My dad taught me to respect everyone regardless of their age. He also taught me to respect God. He told me that darkness has no power over you. You should pray, close your eyes and sleep. And that's how I got to sleep in my bed alone. My dad taught me about confidence and how to believe in myself. He always tells me to be kind and keep moving forward and listen to my mom. Sanibonani bazalwane, siyanibingelela kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kule nkonzo yanamhlanje, noma nibuka ku Facebook live noma ku YouTube noma ulalele isound clip. Siyabonga ukuthi usijoyine for le nkonzo, kuyisibusiso ukuthi ube khona. Sizoqhubeka bazalwane nalokhu esiqale ngesonto elidlule, sikhuluma ngoNkulunkulu ongibonayo, uElrohi. Sikhuluma ukuthi uNkulunkulu uyasibona ngamunye. Sizobheka uGenesis chapter 16 uverse 13 ofundeka kanje. Wamqamba uJehova owayekhulume kuye igama lokuthi wena unguNkulunkulu obonayo, ngokuba wathi imbala ngimbonile ongibonayo na. Namhlanje bazalwane, isihloko salentshumayelo sithi mbone okubonayo. Uthi uHagar ngimbonile ongibonayo na. Ngicela sikhuleke. Babegameni lenkosi yethu Jesu, siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle ngalelithuba lokuhlangana sihlale etafuleni lakho ukuba sidle izwi lakho. Sibonga ukwazi ukuthi wena ufuna ukuba nobudlelwane baba obujulile nobusondelene kanye nathi. Sibonga uthando osithanda ngalo, sibonga umusa wakho omkhulu kangaka thina esasikude osondeza eduze usenze sibe ngamalunga omndeni kaNkulunkulu. Sibonga baba izindawo zethu, our places that you have set for us etafuleni lakho uNkulunkulu ongcwele. Siyabonga ukuthi umhlaba ungakasekelwa wawususazile futhi wasikhetha ukuthi sibe ngabantwana bakho baba. Siyabonga ukuthi siyaphila kulesi sikhathi, siyakholwa ukuthi impela baba we were born for such a time as this. Siyakhuleka sikhulise ekwazini nasekusondelaneni nawe
egameni lika Jesu. Gcwalisa lonke ikhaya nabo bonke ababukayo nabalalele ngobukhona bakho Baba, uguqule impilo zethu esondela kuwe Baba, masiguqulwe into the likeness of Christ egameni lenkosi yethu Jesu. Njengenceki yakho ngiyasithoba kuwe, ngiyamelana nesitha kumele sibaleke in every life ebukayo nelalele egameni lenkosi yethu Jesu. Enza lelizwi libe nezithelo ezimangalisayo kuzona zonke izimpilo in Jesus mighty name, amen. Ngithanda sifunde futhi bazalwane elinye ivesi ku-Exodus chapter 3 salifunda na last week uverse 6 lapho uMose ehlangana khona noNkulunkulu. Wathi-ke uNkulunkulu kuMose, nginguNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu kaAbraham, noNkulunkulu kaIsaka, noNkulunkulu kaJakobe. uMose wasitha ubuso bakhe ngokuba wesaba ukumbheka uNkulunkulu. Siyakhumbula ukuthi sikhulume last week ngokuthi bheka uNkulunkulu wabeka igama lakhe eduze kwabo bonke labantu bayazalana. uJakobe uzalwa uIsaka, uIsaka uzalwa uAbraham, kodwa uIsaka umefika kwakumele yebo waintroducewa kuNkulunkulu kaAbraham, kodwa kwakumele ukuthi uNkulunkulu kaAbraham ampersonalize, aphenduke abe nguNkulunkulu kaIsaka. Kwakuzoba nzima kuIsaka ukudlulisela kuJakobe uNkulunkulu kaAbraham, kwakumele amthole yena kuqala uNkulunkulu kaAbraham abe nguNkulunkulu kaIsaka ukuze ezokwazi ukudlulisela kuJakobe uNkulunkulu uJakobe azomazi njengoNkulunkulu kaAbraham noNkulunkulu kaIsaka, kodwa bese yampersonalize kweyakhe impilo amazi njengoNkulunkulu kaJakobe. Lithi iBhayibheli ke wathi uNkulunkulu esintroduce kanjalo kuMose, uMose wasitha ubuso bakhe ngoba wayesaba ukumbheka uNkulunkulu. What an amazing thing bazalwane. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ubudlelwane obusondelene nawe nobupersonal more than wena ufuna ubudlelwane naye. In other words, uNkulunkulu uyena ofisa ukwazana nawe nokuba nobudlelwane obujulile nawe ngaphezu kwendlela wena ofisa ukuba nobudlelwane naye. Uyena wa initiator, yingakho wathumele yakhe indodana izele yodwa uJesu Kristu ukuthi ilenge emthini wehlazo esiphambanweni ifele izono zakho, hayi nje ukuze uye ezulwini kuphela kodwa ukuze ube nobudlelwane naye. The whole point okuye ezulwini nokuba naye emhlabeni omusha nasezulwini elisha ukuthi ufuna ubudlelwane nawe. uJesu wafa esiphambanweni ukuze wena ube nobudlelwane noNkulunkulu, wakuhlawulela isono sakho ukuze ungabodingisiweyo kuye kodwa ukuze akusondeze eduze ube nobudlelwane naye uNkulunkulu. Namhlanje sisakhuluma ngokuthi mbono okubonayo. Ngifisa sizobheke sodwa seyizathu esenza ukuthi mina nawe singamboni uNkulunkulu wethu. Ngalokho ngisho ukuthi esenza ukuthi singabi ngabantu abajaha who pursue ubudlelwane obujulile nobusondelene obu-intimate noNkulunkulu. And ngathi uma ngiprepare leli lizwi bazalwane, uNkulunkulu wanginikeza leli theme lesilungu elithi to look someone in the eye, ukubheka umuntu emehlweni. So ngasibuza ukuthi kusho ukuthini ukubheka umuntu emehlweni. And nje abaningi abalalele njengoba ngishumele ngesiZulu, bangamaZulu noma bangabantu abamnyama abezwe isiZulu. And njengamaZulu angazi noma njalo yini nasebasuthwini nasemaXhoseni, angikho short kunjalo, kodwa kumaZulu sifundiswa thina ukuthi akusiyona inhlonipho ukubuka umuntu omdala emehlweni. So sikhula singambheki umuntu omdala emehlweni ngoba sazi ukuthi kukudelela ukubheka umuntu omdala emehlweni. Futhi ke ne idea noma iconcept kaNkulunkulu esikhule naye, njoba singakwazi ukubheka nje umuntu omdala emehlweni kangakanani ukuthi sifune ukubona uNkulunkulu, sifune ukubona ubuso baNkulunkulu noma sifune ukubheka uNkulunkulu emehlweni. Kodwa lo uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu bazalwane ofuna simbheke
ngibheke emehlweni yangixaka lento uma ngifika kwe-environment enabantu abamhlophe ngoba bona bafuna ubabheke ngqo emehlweni noma mncane noma mdala kodwa bafuna ubabheke emehlweni ngoba ukubhekana emehlweni kukhuluma nge-relationship ngobudlelwane kanye nokuconnecta umuntu kanye nomuntu so kwamele ngifunde ukubheka abantu abadala abamhlophe emehlweni ngoba ilokho ababekulindele kumina. In fact abantu abamhlophe uma ungambheka emehlweni mhlawumbe ukhuluma bakholwa ukuthi uqamba amanga noma akulona iqiniso lolukhulumayo so umbheke emehlweni ekwazi ukubona emehlweni ukwazi ukubona ukuthi ngabe lento ishoyo iyiqiniso iyiyo noma ayiyona na. Now uma sifika uNkulunkulu bazalwane sikhonza uNkulunkulu akayena umuntu bazalwane so uma ngikhuluma ngokubheka uNkulunkulu emehlweni angikhulumi nje ngokubheka njengoba sibheka abantu emehlweni ngoba uNkulunkulu umoya nabamkhonzayo kumele bamkhonze ngomoya neqiniso kodwa ukubheka uNkulunkulu emehlweni chaza ukuthi ngipursuisha ubudlelwane obu-intimate noNkulunkulu ngipursuisha ubudlelwane obusondelene nobujulile noNkulunkulu ngiyasondela uNkulunkulu ngikhuluma ngalokho uma ngikhuluma ngokumbheka uNkulunkulu emehlweni. Na uNkulunkulu esimkhonzayo ufuna simbheke emehlweni lithi iBhayibheli fix your eyes on Jesus lithi beka amehlo akho kuJesu ongumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu so lo esimkhonzayo ufuna siphakamisele amehlo akhe kuye simbheke lithi iBhayibheli encwadini yamaHubo babheka kuye bakhanya ubuso babo abuzange budangale ngoba uma simbheka simbona osibonayo kuba khona izinto ezisuka kena zize kuthina into eyenza ukuthi bakhanye uma bebheke kuye ingoba yena uyakhanya awumzwanga yini uJohane encwadini yesambulo umethe ubuso bakhe babukhanya njengelanga likhaya ngawonke amandla alo so masimbheka ukhanya okukuyena kuza kuthina uma sirelator siconnecta siba nobudlelwane naye okuhamba phakathi kwakhe kuhamba phakathi kwethu uma ethi mina ngingumvini owona kusho uJesu nina ngamagatsha ethi hlalani kimi nami ngihlale kini nezwi lami lihlale kini ingoba uma sihlezi kuye umoya ongaphakathi kwakhe uba ngaphakathi kwethu lokhu okuhambayo kumvini ikhona ongena emagatsheni so sikwazi ukusherisha empilweni yakhe ngale ngathi sisondela siba nobudlelwane obusondelene nobujulile noNkulunkulu wethu. So ke ngibese ngiyabheka ukuthi uma ngibheka nje ngigugulisha ukuthi chaza ukuthini ukubheka umuntu emehlweni noma to look someone in the eye ngathola le definition bazalwane ethi it is to look directly at someone without showing embarrassment, fear or shame. So ngamazwi ukubuka umuntu ngqo ngaphandle kokuthi ufikelwe i-embarrassment noma amahloni noma ukwesaba noma nje ukuzizwa ihlazo shame so lokhu kwangenza ukuthi ngarealize ukuthi esodwa seyizathu esenza ukuthi singamfuni uNkulunkulu ngendlela okumele abe simfuna ngayo ekwenza ukuthi singajahi ubudlelwane noNkulunkulu ngendlela okumele abe sibujaha ngayo ingoba ikhathe eziningi bazalwane sinalama feelings alezinto ezintathu okwamahloni ukwesaba nokuzwa nje ihlazo lempilo yethu bese lokho kuyasivimba ukuthi singangeni ebukhoneni noma ebusweni bukaNkulunkulu so siba embarrassed noma sibe fearful noma sizwe ishame ebukhoneni baNkulunkulu ngoba sikholwe amanga ukuthi thina asifanelekile ukungena ebukhoneni bukaNkulunkulu yebo asifanelekile kodwa kumele sazi ukuthi uma samukela uJesu njengenkosi nomsindisi igazi likaJesu ilona elisiqualifyayo ukuthi singene ebukhoneni baNkulunkulu ngakho kumele sikwazi ukungena ngesibindi njengoba kusho iBhayibheli elithi we approach his throne of grace with boldness sizwa esihlaleni sakhe somusa ngani ngesibindi ngobani ngenxa yegazi likaJesu elihlanze zonke izono zethu. uNkulunkulu ufuna size phambi kwakhe ngaphandle kokuthi sibe embarrassed size phambi kwakhe ngaphandle kokwesaba noma ukuzwa ihlazo lempilo yethu and ukuba nalemizwa abazalwane
yamahloni phambi kwaNkulunkulu, lemizwa yokuzizwa ihlazo lethu phambi kwaNkulunkulu nokwesaba kusenza ukuthi singangeni ebukhoneni bakhe. Mangikhuluma ngokwesaba lana ngikhuluma ngokwesaba okubi ngoba khona ukwesaba okuhle nokwesaba okubi. Ukwesaba uNkulunkulu okubi ilokho kusenza ukuthi simbalekele uNkulunkulu. Ukwesaba okuhle lokwenza sibaleke siye kuyena ngoba sibona umangalisa kwakhe, sibona ubuhle bakhe, sibona ukwethembeka kwakhe, sibona ubukhulu bakhe. Ungumesaba uNkulunkulu ukuthi sizonde lezo zinto ezingamthokozisi, sifise ukwenza ngokwentando yakhe, ilokho kumesaba okuhle. Kodwa ke sikhuluma ngakho, sikhuluma ngokwesaba okubi okusibalekisayo uNkulunkulu kunokuthi kusiyise kuyena. So njengoMose into esiyenzayo ukuthi uma singena ebukhoneni baNkulunkulu sifihla ubuso bethu ngoba sisaba ukumbheka uNkulunkulu, sizizwa si-embarrassed, sizizwa sinokwesaba, sizizwa sinamahloni futhi sizwe ihlazo lempilo yethu. Uma uMose ehlangana noNkulunkulu in the burning bush emthini owawuvutha abazalwane kodwa umuthi ungapheli, uMose wafihla ubuso bakhe uNkulunkulu introduce yena ngoba wayenamahloni, wayesaba kanti futhi wayazi ihlazo lempilo yakhe. Kodwa wasefihla ubuso bakhe. Ngangihleka uKhanyise semncane wayenomkhuba wokuthi avala amehlo kanje. Uma sevala amehlo kanje usecashile uqedile ngoba uyitshela ukuthi ngoba nakhe engakuboni wena nawe awumboni. Ngesinye isikhathi nathi senza kanjalo bazalwane, sivala amehlo ethu ukuba singamboni uNkulunkulu, kodwa ngifisa wazi ukuthi ngisho ungawavala amehlo akho ukuthi ungamboni uNkulunkulu, kodwa usoze wakwazi ukuvala amehlo kaNkulunkulu ukuthi angakuboni wena. UnguNkulunkulu okubonayo and ufuna ukuthi nawe umbone lo nkulunkulu esimkhonzayo. So uNkulunkulu bazalwane uyasibona. Mangithi uNkulunkulu uyasibona, ngichaza ukuthi uNkulunkulu wazi konke ongaziwa ngathi. Akekho umuntu owazi wena njengoNkulunkulu. uNkulunkulu wakwazi engakakubumbi eswini sikama wakho, already wayesekwazi esenenjongo phezu kwempilo yakho. uNkulunkulu kwazi completely. Akekho umuntu okwazi ukwazi ngendlela uNkulunkulu akwazi ngayo. Akucabange lokho. uNkulunkulu ukwazi ukulalela imicabango yakho ungakasho lutho ngomlomo. Uyayazi imicabango yakho. Lithi iBhayibheli kuMahubo 139 lithi uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami, uqonda umcabango wami usakude. Lithi ngesilungu he perceives my thoughts from afar. Ochaza ukuthi ngakayicabangi into useyazi ukuthi mina ngizocabanga into ethize. Uzwa wonke amagama esiwakhulumayo and akawezwa ngoba sesiwakhuluma kuphela, ngoba lithi iBhayibheli kulona ihubo elifanayo lithi before a word is in my tongue you have known it completely. Lithi phambi kokuba izwi libe solimini lami wena usulazile ngokupheleleyo. Wazi yonke into esiyenzayo, ama actions ethu. Lithi khona kwihubo elifanayo 139 lithi is familiar with all of my ways. Uyazana nazo zonke indlela zami. uNkulunkulu usazi ngokupheleleyo, kodwa yize kunjalo uyasibona, unendaba nathi and ufuna ubudlelwane obusondelene nobujolile kanye nathi. Uma uNkulunkulu ehlangana noMose, uMose esitha ubuso bakhe, uthi uNkulunkulu Mose phumula imbatata zakho ngoba indawo omile kuyona ingcwele. Ngiyayithanda le ndaba ngoba imbatata zikaMose zazimele isono sikaMose, zazimele ipast kaMose. Uthi uNkulunkulu khumula ipast yakho, khumula izono zakho ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuhlukanisa phakathi kwakho nesono sakho. Khona umfundisi athi uma echaza lento emekhuluma ngokwakhiwa kwegwinya athi kufakwa ama ingredients angafani, uflour, ushukela nalokhana, ethi abanye abantu baxova kanye nesono sakho bakwenze nje ube igwinya elilodwa nesono sakho, kodwa lo simkhonzayo uNkulunkulu uyakwazi ukuhlukanisa wena nesono sakho, abone wena. Uyakwazi ukudila nesono sakho, uyakwazi ukukhumulisa imbadada ukuze ungene ebukhoneni bakhe. Uthi uNkulunkulu khumula imbadada ngoba indawo omikuyona ingcwele, kodwa wena sondela ngoba ngizokungcwelisa ngikwenza ukwazi ukungena endaweni yami engcwele. Khumula nje izimbadada. So uyasazi uNkulunkulu bazalwane. So yabona uMose wayenamahloni esaba futhi ezwa ihlazo lempilo yakhe, kodwa uNkulunkulu wambizela eduze.
khona ivesi engilithanda kakhulu eBhayibhelini kwabaseHebheru chapter 10 uverse 14 ofundeka kanje uthi ngokuba ngomnikelo munye umnikelo wodwa uphelelise njalo njalo labo abangcwelisiweyo ngiyalizwa ngesiZulu awulizwe ngesingisi lithi for by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified. By a single offering has perfected for all time those who are being sanctified. So lithi lona le version ithi ngomnikelo oyedwa uphelelise njalo njalo forever labo hayi abangcwelisiweyo kodwa abangcwelisiwayo who are being sanctified ngoba ungcweliswa iprocess bazalwane uma samukela uJesu we are justified uchaza ukuthi uNkulunkulu sibuka engazi ukuthi asikaze sone kodwa sibe sesingena ke kwiprocess yokungcweliswa ochaza ukuthi senziwe sibe ngcwele. So throughout our Christian journey zikule process bazalwane khona lapho esiphuma khona khona lapho esiya khona and we keep moving further and further away from lapho esiphuma khona as uNkulunkulu esitransforma esingcwelisa esisondeza kuye kodwa asifinyeleli ingakho umpostoli uPaul esebhala incwadi zeBhayibheli uthi I do not consider myself ukuthi ngikubambile angizibali njengosekubambile kodwa engikwenza ukuthi ngiyakhohlwa ongemuva ngizelulela kongaphambili ngoba njalo kuhlezi kukhona ongaphambili ongazelulela khona and leyo iprocess ye sanctification yokuthi angakabi ngcwele ngakapheleliswa kodwa ngikule journey kodwa izwake lithi leli verse lithi ubaphelelisile lithi ngesilungu has made perfect ngomhlatshelo owodwa onguJesu Kristu esiphambanweni ubaphelelisile bonke abangcweliswayo abakule process lento engazi ukuthi icontradiction ngazi ukuthi ikhuluma izinto eziphambene ngoba ithi si perfect kodwa iphinde ithi siyangcweliswa. Umbuzo wami uthi uma siphelele noma si perfect kungani singcweliswa kodwa impendulo ilele ekutheni uma sibuka uNkulunkulu usibuka through igazi lika Jesu lihlanzile lasenza ukuthi sivele phambi kwakhe njengabantwana bakhe abaphelele yize sakwijeni ye-sanctification noma yokungcweliswa okuchaza ukuthi uma ngikulelo uhambo lokungcweliswa ngikushiyo ngemuva lokhu njalo ngiyilulela kongaphambili ngimvumela uNkulunkulu asebenze empilweni yami mengibonisa ongafanele ngiphenduke kukho ngiphinde ngiyilulele phambili make kwenzeka ngawele esonweni ngirepent ngiphenduke kuye ngiphinde ngizelulele phambili uma ngikule process uNkulunkulu ungibona ngiperfect ngoba ngesacrifice noma ngomnikelo kaJesu esiphambanweni wasiphelelisa forever thina esikule process yokungcweliswa. I think that is powerful bazalwane. So uJesu khona ivesi engilithanda kumaHebheru lithi uJesu akanawo amahloni okusibiza ngabafowabo. uJesu bazalwane is not ashamed to call us his brothers indlela asithanda ngayo lithi iBhayibheli samukelekile kwabathandiweyo we are accepted in the beloved. Udinga ukwazi ukuthi uSathane ungumqambi manga njengomntwana kaNkulunkulu une right standing noNkulunkulu wena ungukulunga kukaNkulunkulu kuKristu uJesu ungakwazi futhi kumele usondele ehlalweni somusa ngesibindi hayi ngoba usithembe wena kodwa ngenxa yomsebenzi owenziwe uKristu Jesu. Athi amaHebheru 4 verse 16 athi asho a powerful thing athi ngakho ke masondele ngesibindi lo leli verse engilikhothayo ehlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we might obtain mercy and find grace to help in the time of need. Now bazalwane lithi sithola umusa we find mercy and find grace to help in our time of need. Okuchaza ukuthi yize nginesidingo kodwa kumele ngisondele ngesibindi ngenxa kaJesu ngikwazi ukusondela kwihlalo sobukhosi kaNkulunkulu ngesibindi yize nginesidingo mhlawumbe isidingo sami ukuthethelelwa ngiza in repentance kuNkulunkulu kodwa still ngikwazi ukuza ngesibindi ngenxa kasacrifice kaJesu ngibuka uNkulunkulu ebusweni bakhe ngithi baba ngonile ngicela ukuthi ungithethelele kumele mina nawe sibe nesibindi sokungena ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngesinye isikhathi bazalwane sikwazi ukucasha
esixukwini mhlawumbe isixuku sethu ibandla esikhonza kulona so sikwazi ukucasha esixukwini singaziboneli thina uNkulunkulu wethu ngendlela afuna ukuthi simbone ngayo kodwa sicashe esixukwini sikwazi ukuthi uNkulunkulu simbone through losihola endumsweni simbone through abefundisi nabashumayeli simbone through impilo zabanye abantu kodwa singamboni empilweni zethu bekufanele simbone uNkulunkulu empilweni kamfundisi nasempilweni ye-worship leader nasempilweni zabanye abazalwane kodwa uma simbona kubona kumele kusigqugquzele ukuthi siyoyifunela nathi uNkulunkulu ekusithelekeni ukuze simazi uqobo ukuze singamboni nje through impilo zabo kuphela kodwa simbone nakwezethu impilo uhlabe uthi sengimbona lapha kimi esehlanza inhliziyo yami ngimbonile kumfundisi wami ngambona kwi-worship leader ngambona kusibanibani nosibanibani kodwa manje sengimbona lapha kimi kumele ibe personal lento ukwazi ukuyibonela wena uNkulunkulu kweyakho impilo bazalwane ungamboni nje vicariously through izimpilo zabanye abantu izwa lokhu ke bazalwane ukuthi ekuqaleni uMose wasitha ubuso bakhe ngoba esaba ukumbheka uNkulunkulu kodwa as ehamba noNkulunkulu eba nobudlelwane noNkulunkulu kuze kufika isikhathi lapho athi khona ngibonise inkazimulo yakho athi show me your glory athi ngifuna ubukhona bakho angisayindawo ngaphandle kobukhona bakho ngoba ngalenkathi eba nobudlelwane noNkulunkulu wabonza hayibo lo nkulunkulu akasiyo lento ekade ngiyicabanga he's not an impersonal God ophezulu onamandla onke ongigadile konke engikwenzayo ukuze mangiphambuka angishaye kodwa wayiveza uNkulunkulu kuye njengoNkulunkulu onesihawu nomusa uNkulunkulu ophuzayo ukudinwa uNkulunkulu ogcwele uthando nokwethembeka wathi ngeke Nkosi ngifuna ukubona inkazimulo yakho manje eqaleni bengisaba ukubheka kodwa manje sengifuna ukukubona ngiyabudinga ubukhona bakho angisasabi ukuba sebukhoneni bakho kanti sengizibonile ukuthi ngiyabudinga ubukhona bakho ngoba ubukhona bakho ikhona ongenza ngehluke ngisho kwabanye abantu ngiyabudinga ubukhona bakho ngicela ubukhona bakho empilweni yami ngibonise inkazimulo yakho sengifuna ukukubona manje izwani usuku uMose ekutheni aqashisa ubuso bakhe phambi kwaNkulunkulu waya ekutheni ngibonisa inkazimulo yakho kwaze kugcina sekufakaza uNkulunkulu ekhuluma nabanye ethi nina nazi yini ukuthi mangivusa umprofeti phakathi kwenu ngikhuluma naye ngembono enangamaphupho kodwa uthi anginjalo kwinceke yami uMose ngoba ngikhuluma naye ubuso nobuso njengoba umuntu ekhuluma nomngani wakhe wafika kuleyo level kumele sikhule bazalwane kubudlelwane bethu noNkulunkulu nathi singaqala sibusitha ubuso bethu kodwa khona into okumele inyakaze ngaphakathi kwethu esenze okumele isenze ukuthi sithi baba ngifuna ukubona inkazimulo yakho ngifuna ukuzibonela mina angisafuni nje ukuzwa ngabanye abantu kuphela angisekho satisfied angisaneliswa ukuzwa abantu bathini ngawe kodwa ngifuna ukuzibonela sesifike kwi-level yokuba bangani bakaNkulunkulu lokho kuvulelekile kuthina sonke bazalwane kodwa kusekuthina ukuthi sikupursueishe noma simfune uNkulunkulu ngaleyo ndlela azathi uNkulunkulu nenceke yami umondli ngikhuluma nayo ubuso nobuso sinobudlelwane bobuso nobuso kumele bazalwane sikhule sifinyelele kulelo zinga kubudlelwane bethu noNkulunkulu ngikholelwa ukuthi umuntu umedalwa wadalwa enethezekile ebukhoneni baNkulunkulu waye comfortable umuntu ebukhoneni baNkulunkulu iBhayibheli lisitshengisa ukuthi uNkulunkulu wayehamba nabantu ensimini yaseEdeni ngokuphola kwelanga in the cool of the day wayehla uNkulunkulu ahambe nje azulazule engadini bayixoxele noAdam benoEva so umuntu wayekade ecomfortable ngoba wayekade enobudlelwane obu intimate nobu personal noNkulunkulu iphuzu bazalwane lokuthi sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ukuba simfuze ingoba into yakhe ngomfanekiso wakho ukwazi kuba nobudlelwane nayo ongakwazi kuba nabo ngento engawona umfanekiso wakho uAdam akafunyaniswa akatholelanga umsizi phakathi kwezilwane ofana naye umuntu angarelate naye on that level akamtholanga kwamele khishwe ubambo lwakhe kwakhe uEva omunye umuntu ofana naye owakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ba afuze uNkulunkulu ngoba okwakhiwe ngomfanekiso wakhe ukwazi kuba nobudlelwane nakho ngendlela
angakwazi kuba nobudlelwane ngokunye ongakhiwanga ngomfanekiso wakhe. So ke lento uthakwe umfanekiso kaNkuluNkulu ikhuluma ngokuthi kumele sibe nobudlelwane opersonal ne-relationship noNkulunkulu. So ke lokhu okwalahleka kulahlwa uAdam noEve ensimini yase-Edeni, thina kumele sikuzuze kabusha ekuthini sibuyele endaweni yokunethezeka ebukhoneni baNkulunkulu, sibe ngabantu abajahayo nabafuna ubukhona bukaNkulunkulu. Izwa kuGenesis chapter 3 verse 8 ukuthi kwenzakalani uma uAdam noEva sebonile. Lithi iBhayibheli basebezwa izwi likaJehova uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. uAdam nomkakhe bacasha ebusweni bukaJehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimu. Lo uNkulunkulu kade bekwazi ukuhamba naye ngokuphola kwelanga sebeyacasha ke namanje ngenxa yesono. Kodwa nayi indaba engichazayo ngichaza ukuthi lithi ngesiZulu basebezwa izwi likaJehova, kodwa enye iversion lithi bezwa umsindo kaNkulunkulu, lithi they heard the sound of God ensimini yase-Eden base beyacasha. Le nto iyangi-interesta kakhulu bazalwane ngoba ngibuza ukuthi ngenzeka yini ukuthi le sound abayizwa iyafana yini nale sound eyaziwa abantwana bakwa-Israel entabeni yaseSinai elithi iBhayibheli kwakukhona ithanda ne-lightning, kwakubanika izulu, kwaba khona ukuduma kwezulu uma uNkulunkulu ehlela phezu kwentaba. So buka ke uAdam noEva baqala bamcashela uNkulunkulu manje bangabe besaya ebusweni bakhe ngoba belahlekelwe i-right standing noNkulunkulu. Kube babe naso isambulo ngoJesu, kwakumele bagijime bayekene uNkulunkulu bethi baba sonile, sicela usithethelele izono neziphambeko zethu. Ake sibheke uExodus 20:18-21 lapho uNkulunkulu ehla entabeni yaseSinai. Lithi iBhayibheli bonke abantu babona ukuduma nokunyazima kombani nezwi lecilongo nentaba ithunqa. Kwathi abantu sebebonile bathuthumela besaba bemakude bathi kuMose, Mose khuluma wena kithi sizwe, kepha uNkulunkulu makangakhulumi kuthi funa sife. So yabona ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukukhuluma nabantu bakhe, kodwa abantu bakhe iresponse yabo yaba amahloni, yabo kwesaba, yaba yihlazo lempilo zabo, baze bathi Mose uNkulunkulu akangakhulumi nathi, akakhulume nawe, wena ukhulume kithi. Siyasaba ukumuza uNkulunkulu ngoba somuza uNkulunkulu bese siyafa. Angeke uNkulunkulu afuna ukukhuluma nawe bese liyakubulala izwi lakhe noma iphimbo lakhe uma ekhuluma nawe, kodwa ngenxa ye-embarrassment nokwesaba namahloni ehlazo lempilo yabo bathi uNkulunkulu akangakhulumi nathi, asingabi nayo nabo ubudlelwane opersonal noNkulunkulu. Sizoconnecta uNkulunkulu through wena Mose, akakhulume nawe uNkulunkulu, wena ukhulume nathi, nathi sokhuluma nawe ukhulume noNkulunkulu. Bazalwane kubhlungu kwazi ukuthi thina sinesivumelwane esingcono kunesivumelwane esidala esabeka abapriest emva kwale incident yokuthi abapriest babe abaxhumanisi phakathi kwaNkulunkulu nabantu. Mina nawe sesivumelwane esisha lapho umlamleli wethu kunguKristu Jesu onguNkulunkulu esikwazi kuza direct kwihlalo sobukhosi. Kodwa mina nawe sinecala uthi Nkosi ungakhulumi nathi, khuluma nomfundisi wethu sizozwa, khuluma nosibanibani kube nongitshelayo ngizozwa, kodwa ungakhulumi nami ngoba asingeneli thina ebukhoneni bakhe ukuthi sizwe iphimbo lakhe. Ngifuna ukutshela mzalwane wami ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nawe. Yebo wena uNkulunkulu ufuna ukuthi uzwe iphimbo lakhe, ufuna ukukuhola endleleni okumele uhambe kuye, ufuna ukuxwayisa, ufuna ukufundisa, ufuna uNkulunkulu ukukhuluma nawe, nawe ukhulume kanye naye. So ke uma ungenayo i-right standing noNkulunkulu, ubukhona baNkulunkulu nezwi lakhe nephimbo lakhe kuba yinto ekusabisayo. Kodwa umune right standing, unobudlelwano obright noNkulunkulu, uyalangazelela ubukhona bakhe nokuzwa iphimbo lakhe. uMose noJoshua babebuthanda ubukhona baNkulunkulu nephimbo likaNkulunkulu, kodwa abantu babesaba. Kodwa nayi indaba, mina nawe uma usindisiwe, uma wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, unayo i-right standing noNkulunkulu. Kodwa uma ungazazi ukuthi une-right standing, ucishe ufane nomuntu ongenayo ngoba awubi naso isibindi sokuza ngesibindi esihlalweni saNkulunkulu somusa.
udinga ukwazi ukuthi unikeziwe i-right standing noNkulunkulu kuKristu Jesu. Ukukholwa kwakho enkosini uJesu Kristu kubalelwe kuwe kwaba ngokulunga njengokusho kweBhayibheli. uNkulunkulu kodwa wayazi bazalwane ukuthi ngenxa yesono mina nawe asikwazi ukusondela kuye ngoba inkazimulo yakhe iyasabisa ngenxa yesono esiphila kithi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uhlala ekhanyeni ongasondeleki kubo, he dwells in unapproachable light. Kodwa ke ingalo kaJehova ayifinyeziwe ukuba ingasindiswa. So wenzani uNkulunkulu? Wathatha yonke lenkazimulo yakhe lokunyazima kwezulu, lokuduma kwezulu, lomsindo wecilongo wavalela emzimbeni womuntu, ingane esibelethweni sikaMaria. Yonke lenkazimulo wayivalela ngaphakathi kwaJesu Kristu ukuze mina nawe sikwazi ukusondela kuNkulunkulu wethu. Uma ufunda bazalwane uIsaya eprofeta ngoJesu, izwa ukuthi uthini ngaye. Uthi ngokuba kuIsaya 53 from verse 2, lithi ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe nanjengempande emhlabathini omileyo, yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifune, yayideleliwe yashiwa ngabantu, umuntu obuhlungu owazi ukugula, yeyiswa njengosithezelwe ubuso ngabantu, asishayanga nto yalutho. And like a root out of dry ground, he had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and sorrow and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised and we held him in low esteem. Pega ukufika kwaJesu lithi iBhayibheli wafika having no beauty or majesty, kwangekho ubuhle noma ubukhosi ongasidonsela kuyena. Lithi nothing in his appearance that would desire him. Wayengamuhle ukuthi size simlangazelele ngenxa yokumbuka. Lithi kodwa wayedeleliwe elahlwe ngabantu, umuntu wayizana nosizi. Wafika as umuntu ocommon no ordinary kuze sikwazi ukusondela kuye. Akafikelanga ngisho emndenini ocebileyo, wazalelwa, siyazi ukuthi wazalelwa estebelini, nokuthi siyazi futhi ukuthi uma kwakumele uma esezaliwe umntwana sekudlula insuku ezithize abazali bakhe balethe umnikelo ethempelini. Lithi iBhayibheli kwakumele balethe imvu, kodwa uma bempofu bengenayo imali noma bengenayo ingcebo bebekwazi ukuletha amajuba. Umnikelo owalethwa ngoJesu amajuba okutshengisa khona ukuthi akafika ngisho emndenini ocebileyo, ngoba sometimes abantu abacebileyo bayasabisa nabantu abahla babukekayo bayasabisa, kodwa wafika nje njengomuntu ordinary okusondelekayo kuye, obukekayo. Bazalwane indlela aye ordinary noma ayijwayeleke ngaye baze bathi hayibo lona siyamazi, akuyona yini indodana kaJoseph? Naba abafowabo oJames siyabazi, siyamazi lo muntu waye umuntu o-approachable ngendlela emangalisayo, ngoba into enziwa uNkulunkulu ukuthi kuJesu Kristu wazenza ukuthi kusondeleke kuye. He became approachable through the Lord Jesus Christ. So abantu abethi hayi siyamazi lona nje is not a big deal, siyakwazi ukusondela kuyena. Wakwenza lokho ngoba efuna ubudlelwane nabantu. Indlela bazalwane aye ordinary and approachable ngayo uJohn at the Last Supper simbona encikile esifubeni sika Jesu. He was umuntu ordinary, and lokho uNkulunkulu ukwenzelani? Ukwenza ukuthi mina nawe sikwazi ukusondela enkosini uJesu Kristu, who is meek and mild. Othi wozani kimna nonke ensindwayo nenithweleyo ngizoniphumuza. Uthi John 1 verse 14 uthi ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, sayibona inkazimulo yakhe, kodwa inkazimulo yakhe ingasayona ukubanika kwezulu, ingasakhona ukuduma kwezulu, ingasawona umsindo wamacilongo ezulwini. Sophinde siyibone ngaleyo ndlela inkazimulo yakhe, kodwa mefika emhlabeni njengoJesu he was so ordinary ukuthi inkazimulo yakhe sayibona ngendlela ehlukile. Uthi inkazimulo yayinjengozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso, ochaza ukuthi sayiqala manje sayibona inkazimulo yakhe ngokuthi atshenze imisebenzi yomusa, ngokunakekela idingo zabantu ngeqiniso alikhulu
ayikhulumayo ngegrace ayi-extendayo kubantu sayibona inkazimulo yakhe in a different way. Wayekade vele bazalwane gracious uma eyiveza kuMose usho njalo lithi iBhayibheli, the Lord passed by and he proclaiming the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands. Wayevele gracious kwakudala kodwa kwamele uqale udlule emsindweni osabsayo wamacilongo, udlule ezulwini elinyama elibanikayo, udlule ezulwini elidumayo kulo msindo majestic before uyibone inkazimulo yakhe ye-compassion ne-grace. Kodwa kuJesu wakuthatha konke lokhu obekusibalekisa wakufaka phakathi kwaJesu kuze ahambe emhlabeni njengomuntu ordinary, akwazi ukudla nezoni kanye nabathelisi kuze kumangale abantu aba-religious besikhathi bethi kanti unjani uthisha wenu okwazi ukudla nezoni nabathelisi aze agezwe inyawo umqwayizi prostitute kodwa amyekela amgeza inyawo ngoba ephenduka ezonweni zakhe. uNkulunkulu inkazimulo yakhe ekade ixosha izoni wayivalela ngaphakathi enkosini uJesu Kristu kuze mina nawe sikwazi ukusondela samukele umusa kaNkulunkulu. kuJesu uNkulunkulu wazenza ukuthi kusondeleke kuye. WayenguNkulunkulu ngokupheleleyo kodwa futhi ewumuntu ngokupheleleyo. Wezwa inhlungu, wayelamba, wayekhala. Lithi iBhayibheli asinayo umpristi ophakemeye ongazwelani nobuthakathi nemizwa yethu yobuthakathaka. So uNkulunkulu wenza ukuthi ngoJesu Kristu kusondeleke kuye, wenza ukuthi sikwazi ukusondela kuye bese siyayibona inkazimulo kaJesu, simamukele njengenkosi nomsindisi weimpilo zethu bese yahlala ngaphakathi kwethu, bese ubukhona bukaNkulunkulu ngabe busasabisa ngoba yena uvela ukhona ngaphakathi kwethu. Esikhundleni salokho sibe ngabantu abakulangazelelayo ubukhona bakhe, abalangazelelayo ukuzwa izwi nephimbo likaNkulunkulu wethu ngoba ubukhona bakhe obungaphakathi kwethu busenza sibe comfortable ngobukhona bakhe ongaphandle. Sesingabantu abakwazi kumdumisa simphakamise bese yahlala endumisweni yethu, athi umefika ngobukhona bakhe ngeweight yenkazimulo yakhe enkulu, singabi ngabasabayo, singabi nabazizwa ihlazo nabanamahloni, kodwa sibe ngabantu abayijabulelayo ubukhona bakhe nababufunayo ngakho konke sikhona. Sifane noDavide othi ngajabula uma bethi kimi woza siyendlini likaNkulunkulu, athi better is one day in his court, uthi ngcono usuku olodwa emagcekeni kaNkulunkulu wami kuney'nsuku eziyinkulungwane kwezinye indawo, ngoba wayebuthanda ubukhona bukaNkulunkulu. uNkulunkulu usenze ukuthi ngoJesu siphinde sibe ngabantu ababulangazelelayo nababuthandayo ubukhona bukaNkulunkulu. Ubukhona kaNkulunkulu esibe experience ngaphandle yibona lobu obukhona already ngaphakathi kwethu. Akucinanga ngoMaria ukuthi uNkulunkulu ahlale ngaphakathi komuntu, wahlala uJesu esibelethweni sikaMaria inyanga ezu9, kodwa kuthina masamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, uJesu uhlala ngaphakathi kwethu, ahlale enhlizweni yethu ngomoya oyingcwele. Siyagcwaliswa ngomoya oyingcwele, uNkulunkulu abe phakathi kwethu, hayi nje inyanga ezu9 kuphela kodwa impilo yethu yonke, phakade naphakade uhlezi kuthina nathi sihlezi kuye, sifihliwe kuye endaweni eziphakemeyo zasemazulwini, sinobudlelwane noNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane uyasibona, uyakubona wena and uyakuthanda and ufuna ukuba nobudlelwane obusondelene kanye nawe. Ngicela ukusikhulekela baba egameni lenkosi yethu Jesu, ngiyabakhulekela abantwana bakho bonke ababukayo nabalaleleyo. Baba ngikhulekela isibusiso phezu kwempilo yalona lowo yokwazana nawe. Ngikhulekela ukuthi baba bakwazi kangcono, bakhule ekwazini nasekusondelananeni nawe. Baba sibusise ngobudlelwane obusondelene nobu-intimate nobu-personal kanye nawe Nkosi yethu ngoJesu Kristu Inkosi yethu. Baba ngiyababusisa abantwana bakho. The Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace in Jesus' mighty name.
amen. Ngicela ukukhuleka nalowo othi angikaze ngimamukele uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yami, anginabo ubukhona bukaNkulunkulu ngaphakathi kwami. Nawe namhlanje ungamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Uma wamukela uJesu uphenduke ezonweni zakho, ziyahlanzwa ithethelelwe zonke izono zakho, bese uba nobudlelwane noBaba, ukwazi ukungena ebukhweni baNkulunkulu, ingabe kusakusabisa ubukhona baNkulunkulu kodwa ube nesibindi songena ehlalweni sakhe somusa. So makuwena ungamazi uJesu udinga ukumamukela namhlanje, cela ukhuleke lo mkhuleko emva kwami, abazalwane onabo bazokulekelela, noma uwedwa ungakhuleka uthi uNkulunkulu Baba, egameni lika Jesu ngiyabonga kakhulu ukuthi wayidele yakhe indodana ingenacala ingenasono ukuthi ifele ezami izono nawami amacala. Ngiyavuma ukuthi ngingumoni, kepha namhlanje ngiza kuwena, ngicela ungithethelele zonke izono neziphambeko zami. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uJesu wangifela, wamvusa ngosuku lwesithathu. Ngiyavuma umlomo wami ukuthi uJesu inkosi. Ngiyayivula inhliziyo yami. Nkosi Jesu, ngiyakumema, ngena empilweni yami, ubuse ube uNkulunkulu wempilo yami. Baba, ngiyabonga ngokwezwi lakho, njengamanje sengisindisiwe, sengizelwe kabusha, sengumntwana kaNkulunkulu. Zonke izono zami seyithethelelwe, amagama ami asebhaliwe encwadini yakho yokuphila, egameni lika Jesu, amen. Mukhuleke lo mkhuleko oqala namhlanje, ngifisa nje halala kuwena, congratulations, isinqumo esu-best kuzo zonke inqumo uyoyithatha empilweni yakho lesi. Ngiyagqugquzela everyday funda izwi kaNkulunkulu, ngoba leyo incwadi ayibhalele wena ukuthi ukhulise kulolu hambo, ukhule futhi nasekumazini ngoba uyazambula ezwini lakhe. Number 2, thandaza everyday. Bonke ubudlelwane budinga communication. Umthandazo ukukhuluma noNkulunkulu nokuze uNkulunkulu ekhuluma nawe. So thandaza zonke izinsuku. Number 3, hlanganyela nabazalwane. Makuvulwa amabandla, thola ibandla elishumela uJesu usindisayo, uhambe uyokhonza lelo bandla ukuze uzokhula. Awukwazi ukukhula nokuvutha uwedwa, kodwa masihlangana uNkulunkulu siyakhulisana, uyasiza ukuthi sikhule kulolu hambo esilikhethile. Number 4, tshela abanye abantu ngalo Jesu nokuthi uwenzeni empilweni yakho, ubabizele nabo entsindisweni. Egameni lika Jesu, inkosi nibusise. Amen. Siyabonga ukuthi ube yingxenye yalendlela entsha yokwenza inkonzo. Ube nesonto elimnandi.